Ka West Jaintia District Table Tennis Association WJDTTA hak arpu pratrik nailur kalapan kutno ya ka jingialehkai table tennis competition hak yang nang ba indoor stadium lat that labo jawai. Ya kini ka jingialehkai lapan long shibenta ka jingpen kre ya ka lempung ba ka jela ka Meghalaya Games ka banlong hak nong ba jawai wa ya jer haus nem arajar arpusan ban yo se ya kirang bat jingialehkai ka district. Haba pai sya ka jingialehkai haka mixed doubles ya ka namla du layo ra da u era pa eldkar bat shim timon nongbri hadin bakilala ban penlim ya u enang tay ombon bat sakani roy taryang da khatwei la ar nyow la khatwei khat ar la shipo khatwei la khandai khatwei la pra haka women single ya ka namla du layo ra da ka sakani roy taryang da ka ba penlim ya ka penhunlang idkar da khandai la khatwei san la khatwei la nyow khatwei la pra khatwei la nyow khatwei la san haka men single u lamida u pasa u la penlim ya u era pa eldkar da pra la khatwei la khandai san la khatwei la hnriu khatwei la pra bat khatwei la pra kadba haka men's double u enang tay ombon bat ripping son kar kila yo ra ya kanam la du hadin bakila la ban penlim ya u era pa eldkar bat kermi William liwai da khatwei la hnriu la khatwei la nyow pra la khatwei la san khandai la khatwei bat khatwei la hnriu u assistant director directorate of sports and youth affairs bat DSO West Jaintia Hills Uma Krobok pasa ulalong kum ukong san ha ka jingdon lang u working president WJDSA ma EMH pasa vice president WJDSA Patrick Lamare bat kiwei kila samru yaki khusnam syabaro kinong job hadir pada ramai yang kini Table Tennis Association kini tak pasien doa dia berman di kini tournament apa ini tahu ia rejim kumulai jaga association berdikit kia baik gua dapat jaga future yang dikenal kita emsap apa kini disiplin tengah nilai kepada itu kepada seluruh syambari ukra istam khamta pada tiba kini ka Meghalaya game udawan aka arpau tarik yang penajan meri mana apa di distrik ini tapi nilai yang kuai nang kotopi di lok kijor kiwa wici benta kita menilai di Thai yo itu MI nang duna bagi cerita tambah kami tim tua bidang ini dan dapat praktis kerana sebenarnya tambah ke improvement your bona your yusuf itu kami lagi ni kamu okey la compare nilai ada still la new sorong ni compare sebon jika one practice being ni si dan ngaji awak sini sekemat kau nang praktis susu ni jadi lagi jalan kamu okey kita tennis ball kategori yang ber dan praktis susu kenapa nan teman kami kelihatan yang apa ini distrik yang ini mio sorong yang mana kompetitif mau job program ada job nampak anggapan kompetitif wah kompetitif buat ya dan kita begini distrik yang state kami kerba tapi baik association legal job wah competition terhadap atau siapa lepas ini nak bin kisah praktis nangwa yoman kata begitu yang yoman mulai berarti
5-6. Five, six. Okay. 5-6. Six, 8.